Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, tinta ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw, nagswitik, wenno agulbod. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Italagkon kada kayo ti talon mi, Baldo. Manipod gamin pimusay ti asawak, saanen ang maasikaso jay talon mi. Wala man ang Freda. Noon niya nagti masapol ko iti panagtalon, ipaay mo. Kat ibawas tanto ti amin agastos mo, inton malago na iti apit. Kat ti mabati, isunto ti paggudwaan ta. Ala, aggaggagat ka nga rod, Baldo. Anusam ti agtalon. Awan problema man ang Freda. Ang damat ka tinibakit ko akatulungak. Saan ka ang mabantayan iti panagtalon mo? Makaammo kalatan. Sapay lakuma, ta saan nakaswitikan. Mangnamnama ka manang, saan ka to aswitikan? Mayat ti damo amula iti talon ni Manang Freda. Nagmayat ti panagdawa dagiti pagay. Nabayag kami na saan anamulaan, saan nadamig ti daga. Sigurado nga adu ti maapit ta. Ken adumat ti mabingay ta. Ay, no kabukbuko dan tala ko matiapit. Nagmayat ket ngatan. Agam sayang ta damat kagudwata. Ada planok si Mona bakit? Ah, anya ti planom? No saan laki di nga umayag bantay ni Manang Freda inton agapit ta. Mabalinta aswitikan. Ha? Total, datamot tinagrigat ang nagtalon. Ni Manang Freda kat agur-uray lang itibingay na. Kat baknang lang arudan. Mayat ngagpaiso day ta na panunot mo, Baldo. Naimbag ka pa'y manong, tada nagpatalon kan ka. Adda pakibingayam inton panagaapit. Wan nga raw daning ko. Adagag pa'y so tawid ta at talunan ta. Saggabasit lang may. Kurang pa iti maapit ta kanan iti makatawin. Un nga rod manong. No addala kumamat mayat amang patalon iti talon na. Agtalon na kumamat. Awan ba't nga raw? Swerte ak lang, ta syakti mo nang inasidgan ni Manang Freda. Ure kaskasano. Makabayad akmat siguro ang karagiti utang ko. Kasano? Nakasaom ka diti kabsat mo? Wen alma, Kat, anya ti kunana nga eh. jak na ibaga ti gagarak. Apay nga kunakmat nga ipasigod mo nga ibaga. Taamangan numaunaan kanto kat awanton ti mabulod mo abagas. Ay, jak nga ron nakabuelo anang ibaga, abumulod tanto iti bagas. Tainun unaan nakmat anang ibaga, at ibingay na, kat pagbayad na iti ado nga utang na. Anya? Ano san tayo manen ati kamuti apagar mo sa rananang? Awan problema kanya, kalma. Nairwamak matan itirigat. Inton aldaw tayon amangan itiin na poy. Taadda na pan nakitang danan ni Rado. Nagrigat lakit din ti biyak aya. Sang kasapol, sang kasakmol. Adda ka asi ti Diyos nanang. Saan mo't nga tangaag na nayon akastoy ti biyag tayo. Sa bagay matkit di aganos tayo lang. Dumtang to ti panawan ang makaginawa tayo mag. Nagadunsamat din lasin mo nga, Eric. Ang mga numakadlaw ni Manang Freda. Lumakadlaw. Bawasak to ti ilamang ko apagay inton sumaruno. Pag nerbyusak matan, ang mga no agungat kat ikatan na ka. Nagadupay madla tinapati nga apit. Madlaw na pa'y nga tangad dahin lamang ko nga Eric. Sapay la ko mga rod ta saan ang makadlaw. Daytoy ka di amin ng tiapit mo, Baldo? Wan, Manang Freda. Nagadumat ng tinaapit mo? Mayat ngamin ti panagdawar ang iti pagay. Gaputas, siguro, nabayag saan anamulaan. Oh, kastoy kumaakanayon ti apit mo.
Maring nagtultuloy akas ta, manang. Ala, paggudwaan tanday ta irik. Tamakaamu ka matan amang ilako itibingay mo. Siya kat amangan no saan kon nga ilako. Taabas tumilaangan. Tilang daduma ti ilakok manang. Ti daduma, abas to mimatakan ni bakal. Anya, nakadlaw ka din ni Manang Freda? Saan bakit? Pulos at nakadlaw. Nasayat mat nga rod no kasta. Sobra pa yan na pagbayad ta karang iti utang ta ti inlemeng ko apagay. Ay, kamaudyanan na. Makabayad tamat laangan kadagiti utang ta. Adda pa'y mabati nga basto ta. Manipod ita. Santan ang makautang lakay. Uwan bakit? Santan nga agrigat. Awan may isa ang kunlakay. Iturturod mo ati mapanumutang iti kapsat mo. At damot siguro bagas na. Sige, bakit? Padasag ti mapan umutang. Barang pautangan nak. Kapsat mo mat. Apikit din asaan nakaapautangan. No saan nakapautangan, ibagam asyak ti umututang. Ay na, kaslasan yung amamo ni Manong Baldo, nanang. Paidam dayjay. Saan mat siguro nga agpaidam ita? Adaan mat. Nadamag kumot nga ado ti Eric ang nagbingayan da kan Freda. Sige nga rod, nanang. Tamapanak man iti ayan ni Manong. Anya ka matanrado. Apagsagpat lang ti swerte kanya. Umay nakmatan malmalasan. Babaan ti iyo utang mo. Eh, saan matapan ang malas, Manong? Talaga ngamin nga awan maisaang min. Saan ko naparikot na ita? Makamukamot nga diskitara ah. Awan may pautang ko ken ka. Uray ti maisaang mila ang kumaita, Manong. Awan ko naklangaro din. Di ka makaawa taya. Sige nga rod, Manong. Agyaman naklangan. Nasayat mat. No saan mo nga inikan? Tapno saan da marwam? Masururak. Karugrugi lang ti panagswerte ta. Adaki din umay umamambeng. No pinautangam ida, saan dan asumarda nga umay utang latan. Iso nga raw da saan ko pinautangan. Datakit din ti maawanan iti abasto. Ay, unay matanday taan na ibaga ti kapsat mo. Huwag nga rod. Aging ga ita. Napaidam lata ni Manong Baldo. Ala, bay amon. Mapan mo latan tebaan jay saan pa'y unay ang natangkanan asaba. Ta iso tiling taek. Mabalinan day apamudpud tayo. Huwanan abakit. Sa nabale, tayong Sabado, at damanan ipatrabaho kanyak ni Tata Pidong. Mapanak tumat makilaba iti balay ni Maestra Isang lakay. Ado man ang tinaipuslit mo nga Eric talakay. Saan ba't nga reklamo ni Manang Freda? Isa patyag, asaan na makadkadlaw na dyan. Agurnong tanga agurnong iti Eric. Tapno saan tama ibusan. Ila ko talat ti daduma, tapno at damaigatang latay ti masida. Talaga nga agswerti tanlakay. Saan ta nakas ide, akakaasi ta makitangtangdan. Kasapulan samot din nga ipacheck up ta ni nanang lakay. Tapno marisetaan iti husto nga agas. Saan mo din nga agim-imbag ti uyak na. Kimutong pa yan ni Nanang. Mapan mo ibaga kini Manong Baldo. Ta itarayo ni nanang iti ospital. Sige, bakat. Mapanak iji balayda. Apangiram-raman na, kargom ni Nanang. Tada kayo nga agasawa ti agnanan iji balayda. Nga Manong, inamot lang dayjay. Isu akarguta dua. Ila ko muna ati balay na. Taso ti pagpa-check up na. Anya? Angam sa dino ngay ti pagnagdan mi Manong. No saan mo akaya tamalako? Ikarigatam nga rod nga ipadoktor ni Nanang. Saan nak nga iramraman? Anya? Ala, pumanaw kan. Awan madimulam kanyak. Kanya-kanya ta. Tamumet ang narigat ti biyag. Talaga napaidam ni Manong Baldo, Nanang. Ay, saan nga agbayag dayjay apanagnamay na. Kaputa saan namot nga amo at alyawan tinaggapuan na.
Apay nga takas dyan ni Manong, nanang. Tinapatag. Saan mo atultuladan, anak ko? No siyak to ti agnam ay itibiyag, nanang. Sa anak to anapaidam. Ikarikday ta. Daytoyan ti maudi a panagtalon mo iti talon ko, Baldo. Ha? Nay, apay nga, Manang Freda. Mapana ko ni abroad, iso nga ilako kon tidagak. Anya? Sino ti pangilakwam? Ni Don Esteban nga aggatgatang iti Eric. Mapan ko nga rod kasao. Barang kayat na asyaklat ta timang talon iti talon na. Sige, mapan mo kasarita. Barang kayat na. Pasensyakan, Baldo, saan ko nga ipatalon kan ka, tigata nga kadaga. Apay nga, Don Esteban. Siyak matisigo damang taltalon na. Tiamom ka di, kat saan ko nga mo, at dagiti ilaklakom kanyak nga Eric, kat kinupkupit mo ka ni Freda. Ha? Amok nga uray ni Freda, amo na akop kupitam. Ang saan latan nga agrek-reklamo? Gaputa dalat tamat mabingbingay na. Kwa? Isu pasensyakan, no saan asika ti pangitalkak iti talon. Isu pasensyakan. No kasta, saan na sikat timang talon? Saanan? Kasanuta nga rudan. Agsubli tamanan iti kinarigat. Kunak no santan nga agrigat. Ngam nagbindutak gaya. Kinasaom ko mati gumatang iti daga. Agpakpakaasi ka asika timang talon. Kinasawakon, ngam amo na ti madingar aramiden ta. Isa saan na nakayat nga ipatalon kanyak. Asino nga mintigim matang? Ti mismo apaglaklakwak iti kupkupitan ta nga Eric. Anya? Apay ka di a pinayabanda, Don Esteban. Siyak tinakagatang iti daga at taltalunan ti kapsat mo. Kat sika ti kayat ko amang talon. Anya? Saan nga ta gumura kanyak ni Manong Baldo? Apay kumangay agkumura. Kat saan ko nga ron akayat nga iso timang talon iti ginatang ko adaga. Gaputa sweetik mat. Anya? Amok adagiti ilaklako na kanyak nga Eric. Kat kinupit na ka ni Freda. Ipulong kon ka ni Freda. Ang binaybayan mo't ni Freda. Aging nga inlako na kanyak ti talon na. Sige, Don Esteban. Siyak nga ron timang talon iti talon nyo. Saan kayo amadanagan? Saan kayo aswitikan? Amok tirigat mo, Barok. Kain amok akargum ti inam. Isu atulong kumatan kan kadayjay. Ay na, agyaman ak launay, Don Esteban. Si kagaya man timang talon iti sigod na taltalon na krado. Pasensyakan, Manong. Namidi kinasaunak ni Don Esteban, kinayat kumatan na. Gaputa saan namat kano akayat nga ipatalon kan ka. Gaputa muna a kinupkupitam idi ni Manang Freda. Di ka matanagan, Rado. Saan ka akapungtot? Maragsakan na ka si katimang talon. Sapay ko mata saan nakatultuladan ading ko. Mangnamnama ka, Manong. Saan ko atuladan dagiti mading ay nararamid mo? Sapay la ko maa. Tano dumteng to ti aldaw amaawana na kiti isang. Kat pautangan na to. Ha? Balsan na ka di. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Saan, Manong? Nagkariak iti bagik. Ano guminawa ti panagbiag ko? Saan tong agbalin a paidam? Agyapanak no kastarado ading ko. Sapay la ko mata mapakawanak. Gapo iti kinapaidam ko kin ka iti kalabas.
Awan na saya at apagtungpalan ti tao aswiti wenno agtatakaw. Domteng to ti aldaw nga amin at tinakaw mo kat mapukaw to matlaang. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.